Amit Shah Modi is Chief Minister or long in Manipur. Ako nominate Tosi Mase. Not Rahul Gandhi way and Seva. Moyani Yam can marry the Manipur, Matanga, Meto, Mojuma Moeva. Bamdi Kainoaganda, judiciary law not over the Matoga Levo. Closed Ogana, peace away, peacekeep process away away. See, Pote cannot teva. I'll be Iran than the Mila, the Adu Makes Nateva. See, Kesika in Waganda, community Ani Marta, Hana Sunavagi case neighbor. Hana Sunavi case, community Iran, Karamana Mohani, Karamana Mudrak, Kinia Mohani, Karamana Sulu, Rapania Mohani. Original report, Sakari, original report, assembly the table to be them, particular Parliament, the Pan, Balangapuna, I close to Potaqua. Assembly is the Manipur Miana, Nasi Teneriba Wabase, she the getting nobody. See, Poche, go Menasi, Smanto, Soltowi, culprit Suparena. Say, example, Ayodiagi Kesta, Mika Fagi, the Nangi, Gujarati, Kesta, Mika Fai, Maduki, verdict, say, Tramakun, Library, clean sheet, Pangami, Miami, political personality, Miami, but the case stars, Mamley, Waibuka, Mazu, UP, the Suma case, Mamley. Aduna, Masigum Port handled opposite, Aquina, Chief Minister Amana, quite a CS or Mama Punzalo, do Toro, Mating Pau. Higher than the way the way conditionally. See, the Koi borders India, Uttar Pradesh, India, Tamil Nadu, India, Gujarat, Keneva. Kainodi, Akois di Akoiga Sagai Manava, Ming Manava, Akoi border in Mapandale, Aduga Koi borders, porous way, Sima Kangyo go. Then Akoi Assamna to same condition, Bangladesh, the Changapa. India Bangakano, East Pakistan, the Matamdu, Bangladesh, form Tokana Madu, Changaki, Mimiam. Adugi Potu, Adugi Miko, Mi Masingo, Kanano, Kangukna, and I said, they talk even a voice. According to same condition, Emsuga, Matamdugi, Manipur government agreement in a Rembele, 1948, 1951, Zina, Matamdugi government got 51 a base year, or Miko, Tidokadamne, Duga, Kangokadamne, have never Kango Matunda, Akoigi Miamna Kari status, near the assembly, decide to Zakadam, Mau into Keranatra, into a have the if Assam State, BJP Home Minister na, Magna. Assam the BJP halak taragadi akoi can say illegal immigrant in Tokani and High taragadi Manipur did lots of problem with illegal immigrant yam song labor. See illegal immigrant problems there. Akoi Paliva Lingaxine, Paliva cabinet sina, Makoina Kamine handle to have the Koy and Duneva. Akoina Moine Kamai handle to Gagan Wiser. Community the Kudimana Yabam Topa. Yahweh have a Yahweh opone. I want to know in Zinazina, and I say a bit of Yahweh as a case of Hakato Monday. Only Hakato Yakan and Hakato no Haganda. Tazan doesn't illegal immigrant like Rava. Kambuse, Moigi Zagada, district, Nataga subdivision, Changaga, Kanotova, can was a census to one, another illy, can NRC update of Yahweh and Hakaneva. High was a Gazingi Emily Krayariva, Koi Marasitaka. High Emily Sings, a Koi cabinets in a leadership in a Amadi political parties in a man combined handle to Kavda, Aduna Koi Manipur, peacekeep process, Siki course, decide to Uni Hamnida. Hazik Panamna Pisto, Yum Zangba, Zangwa Hayasuko, Haying census, NRC update of Wakanakaneva. Siki Pote Adum Lakani, Masi Aduna, Jose Pali, Velangaxina, Tatre Katanga, Tarakatanga, Assembly was an Paman Munzangi, Aduga Moi Manunda, Aikan Madanan, BJP delimitation committee, was a meeting from Yui, Photo Tagalapuiko, delimitation Zit Todringada, NRC, census Todringada, NRC update Togadam never, NRC update Todana, delimitation Togitagadi, according to me, Shiriba, Moi is a me Shiriba. Haidi appointment, but Kanava China, what is the indigenous man? She with the jail Sangori by Yao Rimiams, value the late table. Aduna Sagana Kambi, there was a in the can say IDP Meamgi, Hansin Banatraga, Hansin the Bagi Potsisu, Hoi Adusu priority, but IDP sings in a humans and Gaganda. Political voters in Sina, political role, future course of Manipur, future decide to do original citizen to never. Original citizen, not a head of Baganda, original citizen, not a politician, Yamatamda, Madugi voters in Dubu, in Zelaga, meditation and Noida Namdare, Pan and Noinamde, Pan and Noipamungre, at the Yig and Ona, Nagana Dutore, have Sham Laiva, Aduna. The Lactage was a Santa Quickie, a quickie. Khemchand, Chief Minister Khemchand, Anova governments in a quickie, Anova quickie, Manipur, Mapun Sinba, built over Ngamatra having a city topic Simata. Jakoi the Ujabada, quickie Chief Minister White Khemchand, Honorable Chief Minister na Hosipa, the Queen Ujabasi, quickie IDP sing, cookie jogi sudum, virtual the Toba sudum, we eduga tongan tongan, Makuish, see the infal the lady was singing sudum, a thing na. Tenaraga to was social media that Miam, we do the Natana, Baranga Handa,
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯏꯇꯦꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯅꯤꯡꯉꯣꯜ ꯂꯧꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯦꯝꯕꯣꯛ ꯎꯅꯔꯝꯕꯒꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯥꯟꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯎꯏꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ CMꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯀꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯈꯣꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯑꯃꯈꯛꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯪꯉꯛꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯤꯡꯗ ꯆꯠꯄ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯗꯤ ꯂꯩꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯈꯛꯇꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯊꯝꯂꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯣꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯄꯥꯏꯇꯦꯒꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯕꯨꯡ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯏꯄ꯭ꯋꯥ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯃꯒ ꯂꯥꯛꯇꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯗꯤ ꯔꯤꯑꯦꯛ ꯑꯝꯇ ꯇꯧꯗꯦ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯃꯁꯤꯃꯛꯅ ꯇꯞꯂꯤ ꯇꯞꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯁꯁꯦ ꯔꯦꯁꯇꯣꯔ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯛꯄꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯑꯐꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯑꯅꯧꯕ CMꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯁꯥꯟꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯣꯡꯈꯥꯏ ꯇꯥꯕ ꯃꯥꯜꯂꯨꯕꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯃꯛꯄꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯑꯃꯈꯛꯇꯤ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯤ ꯁꯥꯟꯇ punjan bahayabse maitai khaktana yarakanda pungadav nate si mahana fazana clear hoyise si aina maitai haisi boksi bawda nuaitre kaino haidadi valley khaktana yaraga pungadav nate singa leiriba anti social oiba anti manipur oiba elements jingse si crush tawbam jange ko adu crush tawbose pali balengak sina deputy chief minister aniga maruena chief minister amaga asi ngasai photo yengamani Nirmala Sitharaman unagre yes Amit Shah unagre Rajnath Singh unagdadi nemsa honorable nemsa kipgendi yaw dama lego sangdawai kai no kangde photo humdi ure hai report yam clear cut kai no ganda capital ji Imphal lei batar gazu movement gi wari IDP hanjan bagi wari adu ada je lagu matamda ngasai gi vulnerable oibe area gi boundaries gi wang bada chathok sasin to baya bagi trade and commerce hanjan bagi people movement and medical facility hanjan bagi say for example akoi United Committee Manipur jina heng nuaite na samna haibada akoi na Chujanpur leba IDP amagi da medical camp am tawge na honare eng khalaji moi adu yara chakna da akoi ga madu tawminaga da ba partner hai tare CSO lei ra lei roi da sineba lai poche and the peace hanjan ba sorry peace hanjan ba je numai kapa lepa ngasai gi mi ma khangna sida la ga akoi da bor lauraba akoi na yarba khatuna peace hanjan na te ko mi na su yar kom changi yes aduna mi na yandoi ba ground do husu baudi udri hai tare honorable chief minister na budi yamai bi re Manipur hire si adu hire si da hire se ne ko ando akoi gi site de nan dei so dum koi de hire lai ko government gi oiba concrete oiba in da ma changi nan honorable nemsa gi gen na chief minister masa bang na bawda Imphal Valley de la ko da akoi ni security pi ni adu pi ni na hire ba bawda honorable nemsa gi gen na buffer zone je jaga khara da di matam khara di tham bada tham lai hen mana phagdo malika hai ko se akoi de satisfy oi de ai ta ani do gi parallel oi ba pali balenga si gi parallel oi ba answer na te ba ori bu ko da akoi site gi am kan no honari akoi gi lai ri ba militant hagira na tra anti social element bu hagira ma khoi sing se namjal laga thamna ba ma khoi sing je langan dana ba akoi site ju honari som da gi ju honaba hanbinu ga hai do taninge ko adu na ta na nga sai gi kai ai ni ko hom khara da di yam over vulnerable oi ri hai se adugi yasanabagi potse politically lakadong neba politically lakada gadi akoina khula mo ya ba jaga oi deba akoina pamaju ya roeba maramdi kai no hai kanda akoi gi politician jing sida makoi gi oiba wakhalonda akoi je punba yare na khalla kanda voters sing no follow to godam ne CSO sing duna moi gi apen da do hai kadam neba say for example honorable deputy CM ama yaugi baga LM khotega makoina Imphal Valley changa kodo Chujanpur de leba praja mayam na moi yaning da utpe abule utla matung da somehow politicians in na convince hoga hoji tumine leiri ko protest masa budi lei adu ta su tumin leiri adu gi appeasement policy da lengak sida leiba Manipur gi government jida hojik pali lengak sida minister kya pigani adagi political party na karam mong da kari angle da political solution ma porokna ba kai da honari have je akoi gi oina di am kupni yenga go ju lei ri bane ba any solution within the government of Manipur akoi
karim yellow karamta ni yellow but akoina high the jaga amalei tawdaba yadaba jaga amalei 2027 gi census se si tawdringai da NRC ji update tawdaba soya de aduna akoi gi ngasai gi makoina hojik leiba peace pore high report sida ai gi mo khanda ko 27 gi census se loi di jaga khare di peace lei ngam do man de maram di si adum langa khare di lei do male maram kai gro ha ganda akoi sida Assam Rifle na adagi atopa state ki authority na akoi gi state si manungda illegal immigrant camp changre aduga kari status ta leiri high poche akoi chapchana khangdri ba akoi sida leiba peace process sida leidoi se main agenda ji kaino ha na political dominance sineba ada se samna da 1971 census ki matungda 1971 da masing thi ba delimitation to gi do madugi jaga du da yenga kanda khoi nga sai de nei na mi ni ko kano to kana 60 assembly constituency sema matam da valley id maitai sina 40 phangi ne ba hojik se 100 sema kanda 60 phang do ne ko suppose adugi chang do population do leita de mamdi 71 da leiba population do hojik update 71 da leib do 51 की population do the base toga 2001 da census ama tore 2001 की census exaggerate toga tham gi do 2011 da madu gi original census to da bida madu sarkar na accept to phokra bane ko adu madu gi potu la ga na di hayeng haji ki pochi lo to sin to ge na ta original oi ba akoi gi tribal population maitai pangan population original puthok sa kan da si community sing je ya do community mem yo kane ba adai du da le pali ba lengak sina 2027 bodi moi pandori de na ko adi kanu gi 26 ki loyam dai de na 27 ko 27 ho ko mo pandoi ne ba aduna ngasai gi hosi ki leiba political scenario je ngasai gi 27 ki census sida moina kayam effectively manipuri citizens jing je define to me ha report na ne ba akoi de nungsina do ba community masen nungsina ba khana ba sauna ba lak doi je du dei ne ba mamdi changram ni na akoi loina ba achum nga tane na hala ka doi ne ko so is ne yam lu se sigi census se to no bo na ba community leaders in jana kari role lo re cs or na kari role lo re ab ne ba peace ai ba je pala ki re ba ho ji chato jin to bo khot pa du da leita su ko ngasai gi akoi yeng je ko kuki gi kambuna sagar se ba yaw ta ga su cso sing na di NRC do akoi changa ga NRC to ya roi update to ya roi the census to ya roi ha bo je moi gi di yam openly high lei ra ne ba kada ko jik ti amu jaga khare da di lenga lei bani na MLA sing lei bani na makoi na kamu influence to ngami Manipur pun bagi ideology da population da kam thine sokal lak ke du ne ko yeng de je adagi mana ko peace for na bo na da political environment sida peace lei bam change political environment da peace lei ba je kain wai kan da lenga amale ga deputy chief minister ani su lei ra ba ko adugi mamang da India da deputy chief minister taruk tare lei ba lei re ko ado cabinet city chief minister ki power ne mana semning ba cabinet sem ya gadam ne hosi powda mana portfolio pi bangam da se si cabinet se si ngam da se kai da no ma ma da chak saing khang ba nuai ta wa hai ga na tra ga political tasalum lei di na akoi na lo gadam ne ko India da kwai dei sang na matam lo gi ba se ai ne kham na Telangana do no ma le ready government in 50 days en jangi ba mai cabinet ma sem ma ko cabinet ke no to ganda portfolio pi bada ado matam du da mana dum government chalai le do ani do mungna sarkar se kai anda na bona da wa ba moy hojik su ai wa khanda Manipur government se manung da tasalam le do male aina mase public ta ke no to bona te ko aina highlight to bona te manam di moi ge 17 18 days en dokra ba ngasi hang honorable home minister unare minister ma'am unare adu bau da cabinet lau to ko da no mari mani changak pipe se somewhere some negotiation kare di tauri kari negotiation no akoi khangde but then tauri habduni hadi si government je yamna nuai na yana ra matungda deputy chief minister ani ga thambi se yamna harau ta yamna yana matam da fare nang na si pairo ai na si paige moy tai duna si paile si gaina tawra pirak pa adu ba government di oide ba adu duna government je na peace program na bhona da IDP oibe issue da kano mayuman janna bhona ba adagi miyam gi economy phagadan ba si mayam sina government gi tawum to ko factor du ne ba si government ji da challenge la ka doi se mi josan puda anjalan ba more anjalan ba adu su challenge ni adu ba di moi adum ngam gi bi ai ko faidagi lu doi se census da
census se da moina kai bo yong na khoi gi original oi ba accurate census se government ni puthomi aduga NRC tau de NRC se census tau de ngai da update tau ngam bra na tra ngam da bra po che swai de ne yeng ne to se NRC he palu da toan ba community mar da gi uprising ma am tholok po gi chance am wang na le ba aduna political leaders sing na khoi se NRC tau ga original number ro putho kan da census se tau ji ha ba da ya ka da ya oi dra ada ni bra am ka to se matam se am te le ko matam se am ten mani na ai wa kan da sakar ji yamna arumba poluma masoi puramani masi any minister mana payu nang na payu aduna payu to buda census ki matang je open na to su manung da di kayani ko community masen naga yon meitei pangan ko agi atopa leiba kam naga ne meitei pangan ne adagi kugi kamu je yamna kupna ai motor sung kupna nei ne mo dan khali akhoi meitei su nei nei meitei su nei ne ro ya ko delimitation to bukanda NRC se update to hoda ta di valley ki political position je kai wini je akhoi su nei nei na dam na te but akhoi gi na pa mi sina kai no ga na akhoi na to akhoi ni iram to na to ba lengak sina masa ma thanda masa na khangna to bong am bai capacity to leidra leiroi do mali hai bisina kai no ga na numit kunni mu phajala ba su bauda 17 days la ni ma gi kano se chief minister se ko aduna masi phajala bauda cabinet ki kano se portfolio se final to ngam da bisina mongonda chobo problem political to salam lai na ai ma ke de mai tam sake. Okay, thank you very much. I oda dalak jage. Auza santa khoi ge zara bikhana su thambiri peace mission ji yam haidi athubu matam da lengak na semak pa haidana. Adu bo za santa tangai phadana hojik si khoi na sum ujabada popular government ama form tawdringai ge mamang da di miyam si da yam na charang khoirang na bam lei basi yam mami chamno rami hojik popular government ama formation tawba matung khoi Manipur da president rules it leitraba chief minister ama palabam tung da hojik se kanagumba kharanadi peace restore tawrak padang su am khanna su yawri ba haidi irang si loibagi mami ma tabadu kharana su dum peace leite khai maru khoi hojik free movement leite national highway chat pe adi adu tar peace mission je tangai phadana akhoi gi popular government su leire chief minister su leire tangai phadana hojik kari tawba mathau tari ge ba osa santa Government of India da gi hojik pau karisu peace se ke mayam na peace se kamai lobi ke ba akoi ani thoe se samna yo oza bi ga thang yan than ha tong na re oza bi si re ngala se ba ko ai le ho re ba da to ai ju si re se for example ozi ki balte ki case ta lo se ba ai ju ICU yo re le ho ri se ai gi cha ga oza bi ma sa khat ne ba ibane gi ha tong na bi si bi cha se tong na dring ai da peace pro ya ga dram ta bi am ba ina se ba ibane na phuda ro bai maram je ibani na thang pai yana raga ai no jaw bi ha to re ai sa jina ai ICU da le re ai si re ai nu piang le ho re ai sa gai le ho re o sa bi sa gai le ho re ai sa gai le ho re lo kai le hi ge matham du da khang da se peace process ai ji karam kan la ka da gi hai kan da thau do thok khiba matham du da chenari ba mi wai sing NIA case le ba sing ko akoi na claim to ri ba sing mi na claim to pa sing ani du gi marak ta lo gi oi ba consecutive measures in do adugi action in do steps in do loire pom change adu loidana se hemanjit ka kenu kali to ngam biga for example ko akoi sa ga tai wanate valte ge ju kesa sa um lakhini se NIA adu da pan na numitu da video camera thi ka laktana lakhini mi hando ki do man bra mi ma akoi na se or more than a person political leader mane media no ki do man bra akoi na peace pork se Khemchand honorable Khemchand na peace pork asi lao se so masen wari sana je heta lobi aba condition oi bra government gi mathau khare le to do either Biren Singh na pan bi ai Khemchand na pan bi ai samna ha Hari Priya na su pan bi ai anybody pan jano ba congress na su pan jano ko ruling am le gadam ne court ki law gi oi ba step khare le ni adu gi step to loidring ai da peace pork pa have ja akoi na fanam hona su politically vote lak pa matam da mai magi community da mai magi leaders vote lebing ma mi jing na adum injaluni CSO jing na adum injaluni adu the judiciary si so to kimatik chole adu haibe ati ba ai kama haije ge chon badi am chole ai kama haije ge ba adu haibe judiciary de de khoina adu da haibe ati mi di NIA case story huji case me am kari huji court ka mi am le ba even no media me ta su court ka mi le ngane ba so chan border no mi tu da evidence on lai ru ba mi NIA na ko na khoda me am le ri adu khoina adu calculation do taw gum se ba ai na haije ni di kai no ga na if government peace initiate tauge na khan bata gadi government na judiciary gi leiba steps in inquiry report sing sisu public ta
matam sana close to be bam sangi hamne ai ko si the peace pork pa na heto chief minister amala aga mi me tana Amit Shah Modi su chief minister wari law ne Manipur da akoi nominate tau se ma se na traga Rahul Gandhi wai han se ba moi ani yam kan ngang ri da Manipur matang na me to wai lo moi su ngam moi ba bam di kai no ga na judiciary na law na to do mathau gar le ko close to dana peace to ya peace ki process to ya ro ko si po se kano na te ba ILB irang da nung dang na mi le da ba adu ma case na te ba se si case si kai no ga na community ani marta hana sunabagi case ne ba hana sunayu case community ki irang ni khara mana mohai ni khara mana mu drug ki ne mohai ni khara mana su lo ra phane mohai ni original report ama sarkari oi ba original report ama assembly le table to bi ne particular parliament tamdu da pan balengak thuna hai tare close to ko ko assembly da Manipur miyam na ngasi thengnari ba wa ba se sidagi thengna bani sigi poche government na si smain to na solve to wi culprit suk phare na se example Ayodhya ki case ta mi kya phagi adagi nangi kano da Gujarat ki case ta mi kya phai madu ki verdict sahi tram ma kun le lai bani clean sheet phangma mi myam yawi political personality myam ma moi mathak ta case charge myam lei wai bo ko hoje su UP da su ma case myam lei ba aduna masigum ma pot handle to bo se di akhoina chief minister amana khoi da CSO myam ma punjalo adu tawro mateng pang hai re to loi ya da bei condition lei si ne adagi ani aina haije honorable chief minister na tawiri bdo phate hai banate aina haije side by side inquiry report sing do inquiry commission me am le ba supreme court na ko bache chang adagi karai re hore no kai hore no si me am se chief minister ki table do da mang na interest lobi rega every month ki court ki hearing na traga charge sheet file tore me am do mang na study to bum change ba adugi study to ka na government ki cabinet na fare si baudi lo shala ji si culprit sing jimati punish to ji nakan ni mak to si baudi punish to da yaro ha ba ponam la ka dong na tro go me na nakan ni mak se khoi ju lande ai pam le ni bo ji se asi ma khang bi yo ko si pot sine ba la ka do se duna si situation ji da di government na judiciary ki le ba law ki oi ba angle da gi kana na horino kai maram gi horino jim ama sanga ke to da thuai ko kari no matam du da kana SP oi kari action lokot ke no si pot mayam sine ko ai litan do ki matang da yaning do am le ga ozana haibi be do ko ai adu clarify to jage akoi ha mai ga da akoi pan sinau su ko school tamina da tribal sinau su akoi lam fel le ko ni na ko sin akoi quarter le ko ni na mayam se pulau dum central school ga sana mi na re ba akoi phuna ba ko akoi na pangan sinau inau pa ai marum pa na akam pen ngang le ba dum hai ge wasi ko ku ki gang mo so ai ngon ngang pu le ba roi bi da akam pen ngang pu le thin da na ton kai yu ma le ba ko no ala gam na ke do i gang bra khoi ja kau dong na ga na ta ga i mai pa po hon na ga na akoi khu chong na le ga kai do bai no no e mai na khana di school do so do mai na sam dai ne li tan do si yu ngau mi ani na phuna ba dei thok ki ne na hai ba ne phuna gi ba mi ani do go me no so pu to ti kai gi no ba tongan si so ga kau na tau na mai thare adu da ga kai no immediately mi ani do phar po pe husik su mi ani do kai le re khoi khang de kana ga no khang de mi ani do DGP da pura ga dum Manipur da asu gumba blunder ai ta ne si chau na kano espionage sai ta ko si bo yo na community rang thole si ani sine yu ngau ru dei ne na hai re yu thak la to ne hai re DGP office da puthok ro ne adu ga puthok ra ga any police ki da puthok ro adu ga khut am da sona han jine adu ga akhoi ni na praja miyam da lanjare akhoi ne yu tha ga khana ba masi thok khim ne na da ai bi o si da gi na escalate to gi chance bi se kai maram gi no government na wari ko ai je honorable Khemchand da blame to na te ya ping na loi ya ba jaga khre le ko same case Chochanpur thok hi ju adu gum ba oiram ga dai ne khal le bai ne ko escalate to hon gi ba gi maram se kai no si court ki rai ta da na khoi na khang ya bon de ba ai sam na hai ba da for example mayam na ram hai ai wa kan da even arambai gi chief ne ai ba koron mai mathak ta bauda NIA case me am le dong ma le ai gan na ko ma ho jo pha dei ma pha ba no mi ta ko irang to ga to re da adu ga ma pha dei maram se maram cha bra cha da bra hai ba se si su ne ba ma pha ba ga UK ne gi chief pha ba ga ma na ya ro ba mi gi militant khulai bai ba crime to du ma na ya ro a khoi gi stand kai we ni a khoi gi stand je lo ma tam da whether every community will accept or not is a question am lak ra ada jaga du yang na khan ga da wa khan yam le ri am ni da ai na ji ko peace for ba have not only government judiciary CSO everybody included ne aduga ngasai gi sakana lokwa step ta ko aina ai ngasai ho bo so haije gre ko government na lok pa step ta akoi ne yam mun ne yeng se akoi myam je tinawa matam da pangan kuki naga paumai whatever paite zau lo kana no Manipur le se indigenous define to the yaro akoi Manipur je India da merge to bone ko India da merge to kana 1948 ta akoi matam du da le ramba
India ki hanba census 1949 48 ki matungda 51 da tobo census na akoi ki record neba 51 ki family tree putoktana akoi loina mak Manipuri ne ha di madu akoi economy de amthi tor kaneba aduga politically aina Manipuri ne ha de yaning da banate honorable chief minister na Manipuri ne ha bse akoi yazai tobum tobu kalma Manipuri no ha kanda ai naga Manipuri naga ni ai Manipuri mitai ni ai Manipuri pangan ni ai Manipuri zauni ai Manipuri paite ne na define to bi bam sangeba define to the if everybody Manipuri ne ha gi taragadi ado tari akoi mark lewa infiltrator su Manipuri wa ya da ha question la kaneba hasi yengsi BJP na ai si BJP am to yaudre ko koi BJP yaude to koina moi hulang amom su thokte hun basu nate Amit Shah na masana honorable Amit Shah na mahak na Assam election hek ka taragadi illegal immigrant tathokani hairim ne ba Assam ne ko ado everybody can be Assamese or be agada if the Assam chief minister na haibada yabam yabala gada room legada NRC update to give all over India da Assam na han mane akoi se NRC update amadi to se na akoi marak sida original citizen je kanano aduga akoi marak thengna chang komisina akoi na in national kenozda national integration da makoi gi jaga ji akoi na voter right pi da bida natraga pi bida kalai wai da ji moi se India citizen ne lobe ai ha pot su da ka oidra adui matak da Manipur da mu article 371 C gumba da ji hill area committee ka ma am lai bani na len gi lo da su 1990 da sorry akoi gi 1990s da akoi government na thomba khun ta bagi niyom je review to odam ne thomba che ma am lai paper ma am lai ba aduna akoi na everybody se lairam mi kuting ma asoi theng na su Manipuri nang su Manipuri nang su Manipuri hai ba se akoi Manipuri ri madu gi akoi gi lamdam se de madu ya da bai pot am lai ba akoi gi marta nungsi na je ai ta di ai indigenous Manipuri ni hai ba di Manipuri ni hai ta ga su ai Manipuri tangkhul ni ai Manipuri pangan ne hai bam change ba ai su Manipuri maitai ne hai ga dam ne Manipuri sina maitai define to dam na te ba ai ai jani se ko adai jaga phau de khoi ya ba ai ba adu da gi khitang boundary lam thok ki ta di hayeng NRC update pami ba kangbu census to bring de ko NRC update to se na hai ba se sidai da khoi ya na da bla khane ba oja santa sidane oja santa nga sai di su khoi gi NRC gi matang census gi matang khoi census akoi ngasi ju akoi paukche sing de yaw theng na jai ko even hauji haugalai ba ngang sing chi da akoi population jing ngasai gi mitopian cha illegal immigrants sing si khando hogdana census tawgi tawraba matung delimitation la ko matam da masi gi mangdhara ka da ba soidara ka da ba sing je yam chauna masi gi si aware oi de ba oja sanda masi gi mangza ba la ka da ba masi na tung da thola ka da ba sing je ki da ba si chuki da ba sing di oja santa yam chauna ma mitai ba 지 소르까다 버싱지 에베르 딱 생나 오이데 바우제 싱다 하베 앙앙 깽 강데 에나 아캉바 그러나 강바이 와네 바 시게마 당시데수 당아이 파다나 거기 허직 지엘리바 송비시 각다나타나 하글레이 방앙 싱데수 NRC 카리노 아데기 포퓰레이션 시 카리노 센서스 시 카리노 마시다 코노 미토미안 자 싱제 칸독다나 센서 마시바 당시데수 당아이 파다나 레이리바 싱제 에베로 hen 마thau tabaran khali masigi mangdara kadaba singje oza tentang lam dan thabira size ai kroma ise ge bako size akoina state ke assembly je size na function to da gi ne ba akoi da akoi masen community khatna ba khot pa am lai se ko nungai na da ba minority matang da nungai ta ba schedule caste kangun na nungai ta ba majority mai te government ga ne pan manga mi je assembly function to da be assembly se da na akoi gi example ma ise ge ba inner line permit ki na traga any bill ma state na pass to matam da public consent law gadam ne se ko bill je pass to da khabar da apna ILP matang do da khabar da hap ki bane ba ILP pass to da ra pe ba khabar ko sini si manung da public opinion ko gadam ne department do na ko we ko home department na ko wi madu ki study report am le gadam ni aduna main to da na keno si su census ki su NRC ki su study report le gadam 19 aina sum khan ma da akoi sum nei anjing phamina ba da ko 1970-71 swai delimitation to worm no male ko adui matung da koi delimitation exercise to dri ne ko ado hojik se delimitation exercise to da mayam gi wagalon da maitai na nataga valley de leiba general category hai tare sida leiba group sina akoi gi mishmi ko kan da gi ne na ki bagi wafam ne na khalla ga di madu yam la leba akoi na madu khan bai wa na te ko akoi gi di sorry number basing je pangan ne ga chagi gera tribal ne ga chagi ra sorry akoi nuai to leite akoi na aizina original citizen do adu kangau jai wan adu natraga ta ga di original citizen do madu NRC update to ga register se update to da ta ga di ko hayeng akoi border si ga India gi Uttar Pradesh ka India gi Tamil Nadu ga India gi Gujarat ka khene ba kai no di akoi si di akoi ga sagai manaba ming manaba akoi gi border gi mapan de lei ba adu ga akoi border se
porous oyewa sima khangbi ko then akoi Assam na tawi du same condition ni Bangladesh tagi changakpa India ga bang kano East Pakistan lagi matamdu da Bangladesh form to kana madu changakhiba mi myam do adugi potu adugi miko mi masing do kanano khangdok na ba NRC update tawjagi bane mo ju ko akoi ju same condition ni emsu ga matamdugi Manipur government ga agreement inarambalai ado 1948 1951 jina matamdugi government ga 51 na base year orga mikok si thidok kadam ne aduga khangdok kadam ne haibne ba khangdok matungda akoi gi miyam na kari status to thamne ade assembly decide tawja kadam ne ma wo intho kera natra intho era ha ba ada if Assam gumba state ta BJP gi home minister na mahakna Assam da BJP halak taragadi akoi kano se illegal immigrant inthokani na haiba taragadi Manipur da di lots of problem with illegal immigrant yam song laiba sigi illegal immigrant gi problem je akoi gi paliba lengak sine paliba cabinet sina makoi na kamai na handle to ke habdo akoi yeng doi ne ba ada akoi na moi ne kamai handle to ke yeng ba je community na khuding mang na yabam to ba yaroi haiba yaroi do pone ai wa khan na pangani jinau sing na NRC update to yaroi je ke ju hai ka to mande only hai ka to ye kana na hai ka to no hai ganda taseng taseng na illegal immigrant lai graba kambu se moi gi jaga da district na taga subdivision da changa ga kano to ba kano se census to ba na ta ili kano NRC update to si yaroi na hai ka ne ba hai ba jaga sing gi MLA khra yauri ba koi maram sida ko hai ba MLA sing se akoi gi cabinet sina leadership sina amadi political party sina mana kamai handle to ke do adu duna koi Manipur gi peace ki process se si gi course se decide to ni hamni da hajik phane amna peace to ba yum jang ba du jang ba hai so ko hayeng census NRC ek update to ba hung ra ko da am khana ka ne si gi project adum lakani masi aduna hoji hoji pali belengak sina tha tret katang ai su tara katang ai su assembly re basana phaman nun jangi aduga moi manungda ai khan mena nahan BJP ki delimitation committee ma su meeting pam ni ba ui photo thagala ko ui ko delimitation ji tawdringai da NRC census tawdringai da NRC je update tawgadam ne ba NRC update tawdana delimitation tawgita gadi akoi na ngasi mi siriba moi gi ju mi siriba haide akoi mar pe khana ba chaina ba tawisi indigenous mayam ma sibada jail changdori ba yaugri mayam ji value do leite ba aduna sagana khangbi ga dawse indi kano se IDP mayam gi hanjin ba natraga hanjin da bagi pot si ju hoi adu su priority ni but IDP sing sina mayum manjan ga ka anda political voters sing sina political role ma future course of Manipur gi future decide to doise original citizen du ne ba original citizen na tam he jaw ba ga ko original citizen na to politician yaw matam da madugi voters sing du bu injal laga maitai sing na noi da namdare pan na noi namdei pan na noi phamun gre adagi ganona nagara adu tore haibsi am lae ba aduna si poche to dana ba equal citizenship restore ba chap chaba citizenship restore ma legidam ni aduna economy gi oiba lep ka dori ni peace process lep ka doi ni aduna entirely dependent on the new government how moina hoji hoji uli ba pot mayam je sigi wang ma da 2027 ne hens nga ni ko campaign to ba ai na hai mayam se lo yaw ka doi ni aduna masi kamaina moina lor ke ha pot ni aduna Manipuri hai bo wai se akoina peace program na bo na da Manipuri hai bo wai se sina ba ta ga so Manipuri se define to dana Manipuri sina ba se hayang arumba polum ma pu ga chap mana ga ni aduna Manipuri se honorable chief minister adagi pali ba lengak sina bi ba matam da Manipuri se kana kana no kadai de akoi kai no di akoi ningtho parliament lam ni akoi 19 kano da India ra mas tawre akoi citizen register 1951 ne lai ni citizen register de yaw do mi loi no oza nga sai hai inclusively loi ham do ji khoto ji na taga hai de oza do ham do ji hai na hai je na te ko sai asoi ngam do loi kaw thong na je ga loi no inclusive oil je hai di madu di akoi political imbalance ma lak pagi pot ma lakani aduna chap chaba balance ma tawna ba future course of kano action ji hojik decide to ma changi aduga akoi maraksida lei ba hana de lei minar pa Chinau sing 1951 adai de lei minar pa government 61 bo hajer ju pa adugi mi jing duna kanano citizen register ji da kamai yawi karamba district na khwai de yam yauri karamba district na yaw de ha se masi decide to om changi aduna akoi political map se aduna lep ka dori ni adugi photo ek to da na taga assembly da madugi oiba tawgani na wari ba ma lobi ba ngamagadi ko akoi gi low politician में हमसे पुन्ना की नागा की करेगी करा की politician पाइटे की जाओ की politician में हमसे लोइन लोगों का मबा अदो तादी पीस से चाहिए आंखें उम्पुदी prevail तो होगी chance ले नहीं अदो ना तादी अदुम माई मागी community की मिंगा vote को मक्पा community की मिंगा साउंड रखपा अदे community ना अकोई दा मरुए ना majority ने आये अकोई दा blame याम तो रखपा मसी पोचे तुम ले गए ना सुमाइन थम सके Okay, thank you very much sir. Population Commission chahi mari manga gi mari gi generation yeng bai je siga NRC to boga ani gi khenau khale ko NRC update to sina kai no har kan da akoina independent
India sorry independent India da koi na tilu se sigi matam sida leiba citizen register ma leiba ozana haibi dum tarak toi nebo adugi citizen register du gi 1951 gi register se sida akoi se ai se NRC update to ba jidi population commission sina mi kok si thira kana mana census manage to ba adagi nga sai gi akoi gi ka ni kano se kano gi family planning gi kari gi investment gi economy se mane ko NRC sina citizen gi register mane mana maduda ai gi baba se ai gi baba four generation ha se ko ai gi father gi mapa ozao se ai four generation magi ai gi Nahakpam si gi review to po matam da ko ai gi baba gi maming se samu koi mai mapa maming se lala koi mai mapa maming je chonjon koi 3 generation ko si gi mathak ki generation ama bo 4 generation do bo de ayo gai India same ri mamang we ne ko third generation bo je si de da 19 India gi 47 je si mamang da koi father ri mapa je so pong mani maram de koi father bo 50 swai de pong mani oza wai bo 69 70 pong mani ya moi 69 65 da pong no male ko 64 65 point lo ro adu da di citizen register update to matam ne automatically akoi si gi che na se amana bu khaya so panganda mai ai su mangai bo ai ji mai te mo na ai gi father se ena si gi update to da matres to phang da ta di ai so dum illegal immigrant dum ta ba sima mai te wer su afau sa bai ma thau leite ne ai hai ge to se ko ado ga pangan noi ta su yam ngang bai da ka ke su leite mam di ena si update to gan da ozazalan gi father se register dum phangani matam du di hoi biometric ka leite ada su family tree di phangbam thoe ba family tree phangda ba sing se si di akoi na government sina decide to jaga damni through assembly akoi na ngang dong na te ba koi me amna yam ngang ise government na decide to jaga ta bai ne ba akoi si agreement yam ina gre ba 1970 80 da akoi MSO MSU ina gre ada ye mam ina gre oza hoi population commission demand to le mi sine ba ko si gi step sing di assembly na to bi di akoi smai ngang ne ba ta ja du su ngang ma oza su ngang ai su ngang moi na to do gi ngang bai wa ne se moi na niom jum na hek to ko tam da government sina final authority ne ba ma koi na NRC update to ge census to ne da ha di ado tadi akoi loi tumin lebe ai ba adu hoji NRC to dana moi census to sal di ko hanagi 1951 gi matung da 61 71 da akoi delimitation to re 2001 gi census se akoi na court case me am to le ba masi census se 2020 kano da 11 da government accept to thokre ba ko adu da hoji la ka do ba census da adugi mong do sum pudagi ta di population exaggerate to 70% adu ada na sum chakra gadi akoi gi population je akoi gi leiriba state ki population je manung da voter oi badi yawba adu aseng ba manipuri na to ma ma sai honorable se ma do manipuri na to ma akoi mar da tin grane ba adu khangau ba ma sange ba kai noi da di makoi si akoi mar ta manipur da leijar ne na sakar na permanent resident ne haigra ama ne haigra India citizen pibagi niyom da putharaga kona citizen bo en gera voting right pu pigera ado to an ne akoi market nungai na da base sidi phanayam di ko kane ba hoji di border fencing ju tawre adagi tribal mayam gi karam na ka di kanano nang na kanano ai na kanano je tharo ganguna adu tawre ada to ngale ga ai thado bole ngale ai hoki bole ai adagi si bazar nung na nangapa na sai dagi ai pal oiram madagi kano ibe ai magi yumnak to on gi gumba tombi yumnak to on gi suma karan to mayam je yabam thokta ba te on ba do amol le ber ham ni ai se ba adugi mathakta economy de su yam soi se koi manipur da mayam khangbi o se ILP chai amagi paiba kangmuna manipur gi karbar 90% control to hoji ko bazar nu dukan phami mayam se hoji akoi mayam chala survey to se ko chai amagi ILP pass paiba mina rent agreement lo ngami achoba karbar to ngami akoi indigenous bihari manipur pokchaba bihari manipur pokchaba marwari na handaki lan manung da manipur thado chen gi amaduna ILP pass pa sida more regi supari karbar to ngami ama to mayam to ngami moina u to ngami mayam ngami sigi economical downfall lai se masi akoi matam chana census se niom jumna to da badai ne ba du government gi policy se assembly to da policy sing se niom jumna to da ni na akoi gi hak to mina mulle ba politically su mulla kane ba akoi na hek NRC update to hudra ba census to ne da ko politically su heng mina hoji akoi na masi pangai hai dong te kuki gitar lem re trang ha ola kane na hai dong na te kuki gitar lem trang ha olak sanu niom jumna olak sanu indigenous mina olak sanu ko in non indigenous na masing thisel laga yausal laga trang ha ola ga di bera am le ba mai te de samane baba dagi mai te ta me am loi pusal laga akoi na citizen ne haijal laga akoi na chauthok na bhona ra di madu su indigenous mayam da bera ne ko si assembly decide to dam ne ba moina to da akoi mesen nung ngang na le ni smai dam yes thank you very much